Assalamu alaikum tuğanдар, assalamu alaikum жалпы жамаат. Биздин Алам Хабар каналыбыздын катталуучулары, урматтуу достор. Ноокаттан жалпыңыздарга салам айтамын. 2 март 2025 жыл аптанын бүгүн буюрса дем алыш күнү болуп калды, жекшемби күнү. Ноокаттагы бүгүнкү чөптөрдүн баасы кандай 2 мартта? Алдыда мен сиздерге ошол нерсени билип берейин. Каналга сөз түрдө катталып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Колдоо иретинде мына ушундай лайк деген нерсени класты басып койсоңуздар, сиздерден ошол бизге колдоо болот. Бекер нерсени сөз түрдө басып коюңуздар. Эми мен чөптөрдүн бааларын билип берейин. Саман пресс, БД пресс колумдан келишинче сиздерге жакшы кызматын өтөп берем. Анан дагы буюрса Рамазан айы баарыңыздардын тутуп жаткан орозоңуздар иншаллах кабыл болсун дейбиз. Амин деп коюңуздар. Буюрса мен ишимди баштадым. Ассаламу алейкум. Сайыр ага, кандайсыз? Иштериңиз? Чап барбы? Жок. Жок, Арпа канчадан ака? 170'te. 170'ten. 160'tan satıldı o. Ayaktı. Sattık kanka. Kurşap. 160'tan ketti uca. Evet. 160'tan satıldı o. 160'tan arpa satıldı. Ama bedevi ne çeşit? Çöp mü? Satılık da. 500 oldu. Ağlam kavar dedi. Oo. Oldu. Selam aleyküm. Ağlam kavar dedi. Ya kaçadan gitti aka bu? 310'dan. Kaçancı orum? Birinci? Eki ha? Oldu. 310'dan tuğanlar. Bede. 310'dan. Так, мына беде канчадан экен эми, а? Бунун эси жок экен. Мынашын сурайлычы, чөптү көп сурап атат. Каяктын чөбү ака бул? Салам алейкум. 220'dan dedi. Каяктыкы? Өзгөн. 220'dan беребиз деп, онда. Бертасы, а? 220. Оо, шону сурайбыз. Hadi. Ayday veresiz. Tak. Ya bu çöp baba. Ayaklın çöpü. Kaçtan aldınız? 200'den. 200'den. Çöp 200'den aldık. Ulan beden sırayıcı, beden satılgan okşaydı. Bede satıldı o. Kaçadan gitti? 350'den. Ayaklı. Palastıkı. Oho, 350'den gitti be. 350'den de etti ha. Ne oldu? Tayra kımbatladı o dede. Tak. Каналга сөз түрдө катталып коюңуздар. Тугандар подписаться кнопкасын басыңыздар. Жардама боюнча да кайрылсаңыздар болот. Реклама боюнча да иштешебиз. Арпа канчадан алдыңыз, аба? Arpa emez. Арпа эмеспи, чөппү? Çöp. Каяктыкы? Akterektiki. Akterek. Akterektiki. Канчадан сатылды? 170'ten. 170. Жакшы. Kas kanalında? Алам кабар деген. Чөп канчадан? Балбан? Каяктын чөбү? Өзгөн. Басычы? 210. 210 мет. 210'dan. Çöp kaçadan ekan taksırlar? Sizlerden emez mi? Hayır gelir tukon. Espar çöp mü? 150'de taşak parça. Parça çöp mü? 150'den mi? Haa, mınaki.
Bugünkü çöp pazar. Bundan satılgan okşaydı bir bolsa. Ben sırayılçı. Nerede çöp satıldı o? Kaçadan gitti? Ha. 220. İyi. Ben satılacak aşağıdan. İlk tanesi 60 220'dan. Ağlam kavar degen. 220 deydi. Bu tuğanlar ey. Mat emes mi? Ya kançadan satıldı bu çöp? 200'den. Qanday çöp bu? Espar çöp bu aralaş. 200'den satılıptır. 200'den satılıptır. Ya mına şu bede satılıp mı? Satıldı mı bede? Kaçtan gitti? Kaça pres var? 102. 32 bin ha? 102 pres 32 minge satılıptır. Çağık boyaslar var. 102 pres 32 minge satılıptır. Kaçadan bolup kalışı mümkün. Çöp pazardır. Bana No'kat'ta pazarda bugün çöpler uşunday oldu hem bağlarsa. Buna. Oo yapıyor. Kanalga söz tutuldu. Dadaga bir jol aytamын. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Коңгуроо басып койсоңуздар биздин чыгарылыштар сиздерге биринчилерден болуп жетип барып турат. Evet, sen Haydan. No, просто. Я хорошо говорю, почему? Koydu aldınız baba. Kaç oldu? 17 jarım. Kozu o. Bu kaç o? Koç var erkek. 17 jarım. 17 jarım. Ne oldu? Ana. No'kat bol bazarı oldu.